Selamun aleyküm, hoş برای برومت. از دخوازم میرو جوارا باسا شدت نابرا مالباته بکن. هونلوکو دجی برا بجی گنده و باجاره و درو جیرانه و کسین کس یا ودیتی یا جیو بیهستیه. ده هر گنده که ده هر جیه که دوسه کسی ظالم زوردار زرطوله هنن ده جنو زاره خواه ظلمه دکن. هلبت ظلم بدو آواتی کرنه ظلم و شدت نابرا مالباته به پرانی دما امزار و حتی وانده می داوی میرا لجنان ظلم و زورداری دکرن لینهاجی هنگ دم و دوران حتی گوهرتن ایجا جن لمری خواه ظلمه دکن لی ام دخوازی ایرو باسا ظلم و زورداریا میر آسر جناوی زاریوی و روشا و گندی و درو جیرانا بکن میرک لجنه خواه دخز دزار خواه دخز حقارته که مزن دکر تعدتاری که مزن دکر دنوا گند در و جیرانا دوست و حواله و روسپی گند تو کسی که دنگی خواه ندکر ندگو یا اف ظالم هانه اف جامر هانه اف نجامر هانه چما لبان جنو زار خواه ظلم و زورداری دکر چما لیدخینه کلتور و عادته که ناو خلق مسلمان ده هیه به پرانی اجبرکو اف ظلمهانه لسرانسر دنیای هیه لیجبرکو ام مسلمانن ام خلق مسلمان کلتورا وان چهتر دزانه پاکستانی، افغانستان، عرب، کرد، ترک، عرب، عجم لجم وان ملت هانه نا دما یک لجنو زار خواه حقارتی بکر مینا پرسکری که کی تایبت دوینه آن نافخوایی دوینه مداخله نکن میره ظالم زوردار بی وجدان بی مرحمت تو پارا مرواتی نه تشوی دا نه دا مجیوی دا تو تشتی که دیجامی تو نیه پر به ظلم و زورداری که مزن لجنو زار خواه حقارت دکه کسی که درو جیرانی وی، حوالی وی، دوستی وی، برای وی، بی مربی اقربای وی نیز این نواب مالباتی تو کسی که دنگی خواه نکن هر وقت دوی پرسکره کاویه جناویه کلتوره کوسه جناویه لیدخه بکوژه برده ده ام چما خاطب ل ام به پرسکره که مالباته دکن جبر کو به پرانی هر کس وی مافیل خدا دوینن هر گندی جیران دوست میر کسی گندا وی مافیل خدا دوینن ام به گاوا جیرانی وی ظلم و زورداری لجنو زار خدا کن کس مداخله نکن افتشتک به اخلاقی افتشتک نمروی افتشتک نه انسانی دوی نه وصابه یعنی مسلمان دوی نه تشتک به منتالیته که وها مزن بده ظلم جیالی که داوره دوی مردج ظلمه به ملت ما به پرانی بحثا ظلما کلوانتی کرنه دکن لی ظلما کو او بخواه لجنو زاره خواه آن کسی کد بندستی وان دار لکارکر و فقیر و ام بیوی کسی که خدمت وان دکن او خواه نای بیره یعنی ظلما خواه ناوینن ظلما خلقی دوینن مثلا ام بیوی انسانی که دکاره هم ظالم به و هم جی مظلوم به ایکو دولات مدا انجیل دنیا ایرو که به هزو بقوت به ابن دست خواه ظلمه دکن هر وسه هم ظلم المتی کرنه ام بخواهی ظلمه لجنو زاره خواه دکن انجی ام بیم لکارکری خواه لخدمتکاری خواه کسی خدمت امد کن ظلمه روان دکن اما دوی انسان به بزانه بکن ظلم جعالی که داتی براوره دیمرو دجه ظلمه به آبا به مرابه آبری مرابه آجیران مرابه مثلا ام به دم امزارو بوجین گنده مجی وسابده گنده جیران اجمد بیست انسان گله ظالم و زوردار هوا همه بگره هر رو لجنو زاره خواه تعداداری دکر لیدخست گندیا روسپیا دکاری بو کلتوره که وها پیجا ببرا بکتا نابرا مالباته بو تا حیرا مخیره مرو ما نوا مالباته دا پفچون چه دا و دنگ بلند نو دنگی خواه بلنده که مرو جهبرا مرو هیرزی کهون مو پردشن لی اف پفچونه تا بیه ام به هرتم شدت دلوان جنو زاره خود برچاوی دواری منسر چاوی راج دکه ام به دد بردارا بچوالی خ پریشان دکه مثلا روسپی گون مروی گون انسان گون دکاروب تکتا نابرا مرباطه ام به آواکی قنجو باش نهشتا وی ظالمی وی انسان اخوال جنو زاره خو حقارت و ظلم و زورداری بکره لی مخابن ندکر ام زارو بو مجد دید
em xord bû meclî didît kulturek wer tune bû ed xwazim balê bikişim ser viya hûn û kozim bira bibe dema pirsgirêkekê navbera dost û cîranê we de hebe hûn dikarin daxile bikin bawekî baş bawekî qenc yek nebî du sê çar meriv çar pênc însanê cîran derin ba hevdû heyra ev camerê hanê li jinûzarê xwe zulmê dike ava ne tiştekî xwedayî ne tişteka dînî ne tişteka mirovî kam her ji vera bê gelo pirsgirêkê we çi ye gava mêrî zirtualetî kir bû ji wera ji jinûzarê min e lama te va korê te nine va hêsî nine va dêla xwînê de nedê te gundî dikare tepkîkê rin nîşan bide pertekekê rin nîşan bide û ew însanê zalim û zordar li van jinûzarê xwe zulmê neke yeka dirêne jî zulma ku mêr li jina dike di zewj jî jamêr an jî necamêr jina xwe îhmal dike salekî du sala sê sala çar sala jina xwe îhmal dike yani jinik hem mêr e hem bê mêr e yani mera wî hê di nav jinûzarê xwe de lê mêr ji yera mêraniyê nake eva jî dîsa nava malbatê da tişteka normal tê dîtinê divê ma mêr e ma çawa nebî ma kêşê nekirî wana tişê bêexlaqî ne tişê neînsanî ne divê merû mudaxile bike rûspiyê gund mezinê gund rûspiyê malbatê birayê mezin kesê ku gotina wan na malbatê derbas dibe divê mudaxilê van tişta bike van tiştana ev zulm û zordariya nava malbatê divê nemînin tişteka eybe şerm e zulma derine a ku jin li mêrê xwe dikir aniha ya pirsgirêkek derketî tê gotinê beyana jinikê esas yani jinik şu qereqolê gola mêrê min mixisiqa lê nexist dibijî yek di soqaqê re derbas bû gola bila merivê gotin aptê min em bivê divê tecîzê mikiriye ji me re gotinê nexweş gotî gotina ku min nexwazî gotî ji me re gotiye qet şahet tune bijî gotina jinikê beyan esas digire û ew wî awayî em bivêjin mêr jin li mêrê xwe zulmê dike eştera bivêjim mêrê xwe ji malê dike der û filan eva jî zulmeka dinê naye di îslamê da li îslam hiqûqa îslamê ne li mêran mêze dike ne li jinan mêze dike li însan mêze dike yani tu tiştekî mêr jî jinê zêdetir nene tu tiştekî jinê jî mêr zêdetir nene kê zulmê bike îslam bi gewriya wî digire ne ku wele mînavan qanûnê beşerî bê wele beyana jinikê gotinê jinikê esas e îfadê jinikê got çi ew bê şahed û bê tişt em bibêjin ana bê şahed û bê tişt û digel ku kamera heye digel ku em bibêjin îspata mêrik heye em bê sîstem an jî savcî û hakim wan tiştarî em bê vê lêkolî nake li ser em bê teftêş nake û en'ena wî nake lêkolînê ser nake ka kî heqlî kî heqsiz e hema yekser mêr davê hundir divê mêr û jin viya bizanibin mêr û jinê hevdibû meriv meriv di navbera me de merhemet hebe şefqet hebe em bê qîr û xweşî hebe eşq û evîn hebe nabe merivekî mêr mêr û mêr be mêr û sêheta we li jina xwe bide tehdêtariyê lê bike û êvar teke nav cî û razê eva tişteka pir ne mirovî ye serweta mere herî mezin jinûzarê mere ye jinê mere ciya mere emanet e yani ji ber ku mêr bi quwet e bihêze dikare li jina xwe heqaretê bike em bivê di îslamê de jin li ciya mera bi emanetê divê emanetê de xıyanetê neke ne mana wê ev ku jin emanetê mîna pirtî mîna meta'a mîna eşyayê naxêr ji ber ku em bê fîzîka mêra ji a jina bi quwettirin em bivê qasê mêra em bê edelê vücuda insana em bê vücuda insana ji ên mêra ji sedî çil em bivêjin qase edaleye em bê erebî divê edalet Tirkî divê qas zem Kurdî çi dibêje ê jina ji sedî sîye em bivêjin ji ber wî bi fîzîka xwe bi her tiştê xwe hinek cara mêr ji jina bi quwettir û dikare zulm û zordariyê lê bike loma pêxember aleyhissalatu vesselam gotî jin li bawe emanetin li emanetê de xıyanetê nekin divê em vê vîdyoyanê hem guhdarîkin hem bide guhdarîkinê nabe ku em bivê şiddeta nava malbatê normal werdîtinê dibu ku însan zalim û zordar be birayê wî xwediyê em bivêjin bavê wî diya wî xweşkê wî însan divê tu carî nê li ev şiddeta li hemberê jinê weribikaranînê an jî em bivê li bûka zulm û zordarî werikirinê ku însan hin gelê li bûkê xwe jî zulm û zordariyê dike ev tişteka ne mirovî ye
حتى جارك دن بيم دخير وخشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.